To jasen, pa trešnja. Da on. Reklamiraju svašta. Neće ovi ništa. Ova vam je od Mangulice. Imamo i ova 600. Tu je naš kolega ovaj iz... Ivašan, jesi bio nisi? Još nešto? U ovoj si bio? Tenke si? Skača, da. On je izazio ratno. Bog te, bitma te. Tu je negdje. Hvala i vama, doviđenja. A to da, da, i prima. To ima crvene paprike, to. Rude. Za 300 dinara. Za 300 dinari, može. Hladnik ili topli? Topli. Pa zato sam ih rekao. Dobro, pitam. Pitam, ne skita. Pa, ovo je... Haritajte tamo. Hvala lijepo. Ubacite, da. Stvorite. To je 300 grama pakovanje i 300 dinara. To je uzor. Ste probali pogledati. Tu je cijelu pivu. Sad će dobro vidjeti. Koliko ti je dao? 2000? Nešto dublje ne, da? Pa nije, sve, to je točno. Dobar dan, izvolite. Švargla u prirodno crevo, domaća švargla. Zanatska prerada salame. Znači ovo je sve zanatska prerada salame. Ravno ovo. Rastetina. Ja. Ali ja ne smijem Aha! Uđuđa sam samo 2 novca. Može. Sve iste. Ljute. Nisu ljute. Pošto je? 300. Dođi sobom, podgrijamo. Izvolite. 800 dinara kilogram. Izvolite, kobasice od Mangulice. 14 eura kilogram. Co to? Čekaj, pravi. Kobasice od Mangulice. Tako je dobacivanje. Dobro, toliko. Popravo. Hvala.
Ajde, probajte. Topla kifla, topla kuvaca, nešto novo u kotlovini. Ajde, Nemamo niko, samo kod kuma, opačnica prođa, izvolite. Izvolite. Pa znam, pa joj. Izvolite. Lepo izgleda na oko. Sua barem. Ne barem na posao. Ako maš. Ti dobro. Evo ja imam. Hvala vama. Hvala vam. Imali vode? Evo, sami. 170 dinara. Evo ti. Tako nemate. Da su dali koncert u nju.
Izvolite, pitajte nas. Gospodine. Gospodine. Izvolite, izvolite. Izvolite. Evo robe, evo kvaliteta. Napravite se. To je dole. Jedna žena na svetu ništa nema, sve mogu se jedna žena. To možete da ne nikako. Jedan čovjek noćas plače, ne zna. Izvolite konjske kobasice, izvolite iz Devejače. Sad upitam, a kada je cena, to sve? Izvolite. Urazi drži, brate, sve i svačke. Za masnoću krvi, kolesterol, za loše probave, smrte stolice i protiv ženske bolesti. Izvolite, prave domaće, umano-planinske biomelene preparate, 100 godina tradicije, kvaliteta lijeka, poznati trava na doktor Fernando Santos iz Banja Luka, da nas to preporučuje gospoda Vječniku, I sad eto viš kad sve ispričaš kako je bilo, zato nema šta da opet. Nema od radijatora nikih. Sad mi Vanja kaže. On Vanja.